Za ovaj posao sam se odlučila prilikom odabira srednje škole. Završila sam poljoprivredni fakultet, studijski program stočarstvo. Studijski program stočarstvo je sveobuhvatni program, dakle bavi se uzgojem svih vrsta životinja. Uzgoj životinja podrazumeva ishranu, genetiku, selekciju, morfologiju, fiziologiju i nego životinja. Nakon toga, prilikom rada prakse tokom studiranja, sam se odlučila da će moja karijera ići u smeru uzgoja svinja. Nakon završenih osnovnih studija počela sam da radim pripravnički staž kao tehnolog na našoj najvećoj farmi u Bečeju. Nakon odrađenog pripravničkog staža preuzela sam poziciju menadžera farme. Radila sam nekoliko godina na toj poziciji, na više različitih lokacija i od prethodne godine sam preuzela poziciju direktora stočarstva. Osobine koje su me povogle u karijeri su samopouzdanje, komunikativnost, stručnost, profesionalizam, a osobine koje su mi odmogle su brzopletost i nestrpljivost. Najviše sam ponosna na uspeh ponovnog otvaranja farme u Bečeju. U tom momentu sam bila na čelu tima prilikom naseljavanja farme novom genetikom renomirane evropske genetske kuće Topigs Norsvin, sprovođenje svih novih tehnologija po preporuci navedene genetske kuće i ova farma ostvaruje najbolje proizvodne rezultate od početka njenog otvaranja. Motivišu me dobri proizvodni rezultati, ulaganje u proizvodnju, dobra atmosfera i novi izazovi. U karijeri su mi pomogle starije kolege. Tu bih istakla i pomoć sadašnjeg generalnog direktora Carnexa Ivana Zekovića. Njegovi saveti koji su mi bili najznačajniji su da budem strpljiva, da verujem u promene, da verujem u inovacije, da budem odlična i da uvek imam samopouzdanja. Ne bih navela da sam podnela bilo kakvu žrtvu, prosto sam uvek sve dobro postizala dobrom organizacijom. Balansiram karijeru i porodicu upravo dobrom organizacijom i velikom podrškom porodice. Zapravo ništa. Mislim da je ovo posledica vrednog rada i truda i mislim da je ovo jedan školski primer sticanja karijere. Mlađim koleginicama koje sada počinju da rade preporučila bih da budu strpljive, istrajne, da veruju u ono što žele, da je svaki dan novi izazov, da je rad u velikim sistemima olakšavajući jer se koristi snaga sistema, da je živa proizvodnja vrlo uzbudljiva i da je rad sa životinjama sjajan.